Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net footage, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Kinoy alam jong nongpo Sports and Cultural Association haka khanyo trik naiwing arajar arpuar kila pentep basyen kinsa sedang no ya lumpung ila kai basketball kabala tip kum ke NSCA Christmas Cup basketball tournament arajar arpuar kaban sedang hadu ke sport trik no pra hadu ke arpu trik no pra arajar arpuar Hamadan Basket Sajer bat Saint Paul Basketball Court nakaliang jong NSCA ka khot bat wer yaki kun ho ila kai basketball baper nakatem ribhoy banyak simenta hakani ke lumpung ila kai telang Nongpo Sports and Cultural Association NSCA ka tumuan penong ya ka NSCA Christmas Cup Basketball Tournament Arhajar Arpuar kebakan top ya kikentei bat kisenrang nado ka 10 tarik Desember hado ka 4 tarik bunai Desember Arhajar Arpuar ha maran basketball hangniha saja nongpo bat kumjuk ru ha Saint Paul's Basketball Court te nakaliam jong ka NSCA ngikwa ban pentip syabaro ki klub bat ki tim jong kibadon po Riboy district ba kani ka tournament kadi thik tang nak banta ki tim ki ban po Riboy district bat nakaliam jong ki outcome ki organizer ngikwa ru ban pentip ba kandon ka prize money ka ba 10,000 tengkah nak benta ki ba job jong kisenrang bat 5,000 nak benta ki runners up nak benta kisenrang bat kumjuru kandon ka prize money ka ba 5,000 nak benta ki kentai bat 4,000 nak benta ki runners up te kani ka tournament kan syak kani ka tournament kan syak nak benta ki kumalaong mene ya ki tim na pori boy bat kawai ka tim kadi ben submit ya ki khat armut ki kerteng jung ki player bat kita ki player ru kin dei hitik tang nang ta na ki players ki bade na pori boy district bat kum juru ngin syak kumba armut ki player ki banabar ka district ki ban kuntup hagane ka tim ke jung ki te na kata ka kumta nakaliang jungi ka NSA kumjuro nangi ki organizer ke badan ni na kentu ya ki club baper apo ka dong kathan jong Riboy district bakin smabha ban shim menta syakani ka tournament bat ngangit scam ba lengba ka jing shim menta jong ki club kan wanra ru ya ka jing itnat bat kumjuro ya ka jing persyang banora ya ki talent kiong talent apo Riboy te kendiat ru ngakwa bani thu ipi bana kaliang jong ka NSA ka jing thu ka jong ka bakhmat do kalong ban promote ya kiong talents apo Riboy district bat kumjuru na kaliang ka NSA hadin jong ka ni ka tournament min persyang ban jet iki player ban mikmat na kaliang jong ka nongpo ke ban long hakano kanu ka jing kon kalau saya kalau belong hapo Riboy district dan lewat saya haki wei pat ki jaka dan ki district te nakaliang kejongi te sesisir ngi kerpat ya ki klub pat ki tim bakin smobha banwan sim benta akani ka tournament nakaliang jong ka association kejongi ka NSA ngi pentip syapi ba ya ki form nak benta kani ka tournament kila panyo na ka office jong urang pak snong jong ka nongpo iba Sylvester Minstrong bat ka tarik ka bakhado ban submit ya ki list jong ki player kan long hakasan tarik bunai Desember ajar arpuar tena kata kadau ngi kerpat ya ki club ki bakwa ban wanin simenta kadi ka tournament kin smobha ban ya simkhia da ka bapin submit dot ya ki kerteng jong ki player hak registration form namar nakaliang jong ka NSA kaladon ka form ka ba lapun kre te bakin submit ro iki list ke jongki haswa ka santarik te nakaliang ka jonga nga kerpat ro ya ki club bakin subhaban sim ya ka form na ka office jong urang basdong nongpo bat walong ro chairman jong ka basketball committee jong ka NSA te nakaliang jonga ro kumu secretary jong ka basketball committee
nakar pat ya baru ki tim bat ki klub bakin subha ban chimbata kanang bingin bio ban jiet iki khna ki ban mi khmat nak bata kan de nongpo ha kanu ki banta jongka jongki district kamtam le Shillong na ki ki banta maka de basketball ham apo kini ke si kala ai jimunto shibun bai ke khna te nganum keren bun bat baro ki rules bat ki regulation hang ni min sa ai online la dep yo ya baro ki list jom ki player ki banwan sim benta